Birta kalang rapet aratu ana pansim apransinil hinpen kardom napachreiro kardom non birta kat hanpon jibang nili jitramsa non birta thipi langponi sinang West Karbing long dongkam makam rasinsa aklam long BJP kilik ki hai amai paman pon Karbi chokli chuk phichu nimur kom kirimat maphan honghari po dimalong hempu pukir pon chi phan pini RC jitpen mai ka nipon Engdeng tikepra isi ASDC mahangat hek ani dipulang kung habi mermaltan hulalong alirelon lapan engsam jin talon pachun pon Karbilo Charlie song HDP branch at Tumpens Patripi Ponsi, Engdeng Kep lapan Engdeng Krini asalang hintut tumafan karchupon. non birta ang tonpen puthot langponi sinang West Karbi Anglong BJP at Tumpens Patripi Ponsi Arwin Pai Kre Chok Siani Dongkam Bakam Rasinsa Aklam Long BJP MLA Kilik Hai Mai Paman Pon Bangso Malong Sami Aluhi Manpen MLA Mate Karbino Thomas Council CM Dr. Tram Ronghang MP Morsing Tisu Karbino Thomas Council Chairman Raju Tisu Deputy Speaker Abhijit Kru Lapanki MLA Run Singh Tron Surjorong Phar Nisu Terangpi Habetron Pen Chenglok EMS MSC Board Chairman Lapanki BJP Phan Ki Kroyara Tum Chitong Dun Kedam Chang MLA Kilik Hutsami Karbi Anglong Pen Dimha Sopen Bang Chok BJP MLA Tuma Phan Smi Ratum Pen Pahai Pondalo Labangki BJP Sorkar Tum Ki Duk De Ratum Phan Kang Hon Lapanki Kirap Ke Pajir Pon Thek Potsi Ratum Pen Smi BJP Tum Phan Bojok Si Pahai Pondalo Busi MLA Mati Karbino Thomas Council CM Dr. Tram Ronghang Pen Ningje Pon বিধানসভা নির্বাচনত কাৰ্বি আংলং হিল চিৰিয়াপৰা ইনক্লুডিং ডিমা হাছাও 6টা 6 ST পাৰ্লিমেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি এলেকাত 6টা বিধানসভা সমষ্টিত আছে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা 5টা বিধানসভা সমষ্টিত আছে কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে আমাক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিছে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমি পাইছোঁ ৰাইজৰ মৰম আমি পাইছোঁ গতিকে আমি ৰাইজৰ লগত সদায় আছোঁ গতিকে ৰাইজৰ যিবিলাক আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা তেখেতক কষ্ট কৰিছে ৰাইজক তেখেতসকলক বিতংভাৱে বুজাইছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ দিয়া উপহাৰ আঁচনিবিলাক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দিয়া উপহাৰ আঁচনিবিলাক যে ৰাইজে পোৱা কাৰণে আজি কাৰ্যকৰ্তাবিলাকৰ ভালকৈ সেইবিলাকৰ আঁচনিবিলাকক আমাৰ দুখীয়া পৰিয়ালবিলাকক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা পৰিয়ালবিলাকক উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলক কষ্ট কৰাৰ কাৰণে আজি ৰিজাল্টটো নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকে দেখা পাইছে অপোজিশ্যন লগ লাগিলেও আমাৰ লগত প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ মানৰ তেওঁলোকৰ আমাৰ লগত মানে আমাৰ লগত ধৰি নাপায় গতিকে যিটো আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা ৱৰ্কাৰ্ছবিলাক লগত আমি ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ তেখেতসকলক বহুত কষ্ট কৰিছে সেই কষ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে আজি এই সভাটো পাতিছোঁ Karbi Anglong Hemprek Pen Chenglok Kaprek Prek Asai Ke Klem Pon Nang Ji Do Piglang Lasi Karbi Anglong Long Bang Pho MLA Atum Pen Chingi Chingbai Ponsi Ki Do Ana Sai Semi Klem Pon Bombo Busi MLA Mati Karbino Thomas Council CM Dr. Tram Ronghang Pen Keren Ki Thidu Ningje Pon কিনে সমস্যা আছে আমি 5জন বিধায়ক আছে 5জন MLA আছে 5জন লগত আলাপ আলোচনা কৰি কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি সমস্যা আছে যে স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য সমস্যা আছে বহুদিনৰ পৰা আমি দাবী কৰি আহি আছোঁ অসমৰ বৰ্ষণ কৰাৰ স্বাৰ্থত লগতে ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৰ্ডাৰৰ সমস্যা আছে কাৰ্বি আংলঙত বেলেগ বেলেগৰ সমস্যা আছে ডেভেলপমেণ্টৰ সমস্যা সেই গোটেইখিনি সমস্যাবিলাক আমি একেলগে বিধানসভা আমি মাত মাতিম যোৱাবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কাৰ্বি আংলং হিল চিৰিয়াপৰা ইনক্লুডিং ডিমা হাছাও 6টা 6 ST পাৰ্লিমেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি এলেকাত 6টা বিধানসভা সমষ্টিত আছে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা 5টা বিধানসভা সমষ্টিত আছে কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে আমাক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিছে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমি পাইছোঁ ৰাইজৰ মৰম আমি পাইছোঁ গতিকে আমি ৰাইজৰ লগত সদায় আছোঁ গতিকে ৰাইজৰ যিবিলাক আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা তেখেতক কষ্ট কৰিছে ৰাইজক তেখেতসকলক বিতংভাৱে বুজাইছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ
দিয়া উপহাৰ আঁচনিবিলাক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দিয়া উপহাৰ আঁচনিবিলাক যে ৰাইজে পোৱা কাৰণে আজি কাৰ্যকৰ্তাবিলাকৰ ভালকৈ সেইবিলাকৰ আঁচনিবিলাকক আমাৰ দুখীয়া পৰিয়ালবিলাকক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা পৰিয়ালবিলাকক উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলক কষ্ট কৰাৰ কাৰণে আজি ৰিজাল্টটো নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকে দেখা পাইছে। অপোজিশ্যন লগ লাগিলেও আমাৰ লগত প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ মানৰ তেওঁলোকৰ আমাৰ লগত মানে আমাৰ লগত ধৰি নাপায়। গতিকে যিটো আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা ৱৰ্কাৰ্ছবিলাক লগত আমি ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। তেখেতসকলক বহুত কষ্ট কৰিছে, সেই কষ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে আজি এই সভাটো পাতিছোঁ। ৰাইজ মই ডিমাণ্ড নকৰোঁ, হাইকমাণ্ড যি মোক দায়িত্ব দিয়ে সেই দায়িত্বৰ প্ৰতি মই পালন কৰিম। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতসকলক যি দায়িত্ব দিয়ে সেই দায়িত্বটি মই পালন কৰিম। আমাৰ কাৰ্বি আংলংটো আপোনালোকে এক্সামটেড, ট্ৰাইবেল এৰিয়া যিমানটো আছে UCCটো এক্সামটেড, কেবিনেট পাছ কৰা হৈছে। মই আগৰ পৰা নিৰ্বাচন আগৰ পৰা মই কৈ আছোঁ এইটো কাৰ্বি আংলঙৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়াৰ কাৰণে এইটো এক্সামটেড UCC। Karbi chokli chu phiju nimrekom kirima tumaphan hako phisar phusara kaidin horpensmi honghari puna irbomsi wang bomlo bonta honghari pu bangki ke choklin kali lasi chokli chu phiju karbi nimrekom kirima tumaphan ki kaprek irponang ji pupen ajokpensi karbi aron barim kakli amai thihekpen kaka tumpen patir pe ponsi arun phai khrei trok siani karbi jutanga klam sermiljing achatai amarolong sibi archit jikpen mai ini pon Karbi aron barim karli amai bidisar dhonsing teron pen kacepehem pu pon amai along SB koncunbang khorsing terang KSS3P amai pu humsing be karbi lamen amai koncunbang on teront KSS bidisar Chandra Singh Kro katsa ten 4cc tangjang terang rasinsa asong amai pi sangpi kareng bepi sangpi unilati mungpi atumpen cenglok kaprek prek manpeng geduk kethei dumdat chitong dun pensi bangso amai lang sumi RD speedun Bangso malong sa dong dun atumpen pinangan aporopen cinggi cingwai depen na pibangki karbi chokli chu phiju nimrekom kirim atumpanki hongharipu adima bangki hempu pusi irponangpu pusi labangso amalang smi lam riding pon सरकार पेन के पंगडाक dolo asi so सरकार पेन पंगडाक bang aprang ke ilitum ke adar jenaba kristan tumma kristan pu chitok lo lukimon pu chitok lo lapen How di sige adar pulo ni to mga so bangke honghari to ko tum dolo honghari mane hindu system ti dak ni to mana thapolo kita mi non sarkar tung pang dak bangke non kewanggi chongdung bharat angkang pi armu ko lakha long bangke adar abelo tasil songbong si non nil tuma bangke ladak karbi anglong ang kristan gi kroe kriya karbi tum ma lukimon gi kroe kriya karbi tum honghari gi kroe kriya karbi tum pe thon thaksi Citok jam lo, isuman bangke aron barim, isuman bangke honghari, isuman atum ke kopini barit he, son de citok do. Kita kakli sai di, akar biak khai bangke. Sini tumang leso bangke atok no akar bita puce thak jam, acia da bed bang kandidat nangi. Isi pet, isi akai, isi elam iki pending sumpot aron latang kelutan ke. Idhorom isi do nangi. Kakli boy fit sita me hodak bangke adharom mai bangke belek asikado koi lenti bangke haku pen itu majitang dukok karbi tumke inu ta mangke tek det pulote itu chiki ke arna mapan ke hem pusi itu ke hem thonim si itu ke ka chiki si yo theke banganta itum thelo dinglo adamasar piso somi enten sopi thian ta itu hem khu pa si itu ke si pini le so mai long nil tum ladak kiduan Pini ladak ni tu hempu mukrang dora pen jenglok ni tum kakahin tin si bangso mai phapon lo karbiaron barin ka klia mai hinten riso mai long nai chitong dun hempu mukrang dor bar lun titim ngo ke hai lapen karbi jeng ruwa mai akon wenor tangyang terang karbi rong sara rongi do kara lapen kha mai phu tum pen de jenglok anpar de me dak rasinya song amai phi kasang bipi Lasulong pen nitum kanto ko bi lamiat lamchong atum pen cenglok nil tum pinyan penang o kacheng epat tepen itum ko son pe si itum ki laso dharom ki ir panima pu si non wangi po bangi tum ke hem ko dharom pu bang ki nitum ke chitok don po
pinir solong ni tum ke doan dadak asong dan di tum kirap ciparai pun pasti ko people mal pote hempo song pote li tum ke nilip ni hang sistemi la so bang ka cetre ga athe ka ki phiyo tum an bang ke nang hem forward pon e chujun ku hota hem phusi pon peng ka ki hote hem phusi ke pon e so mi ka chakli ho sitami e phulong chor hi i itum dal hem phusi ke pon ki thia hodan ta mer bungar the ke cham hot an sitami isilam ki san koklo an te ki me ke henu pen an sitami ki ho ki pajut ki hem phusi pon sipini nil tum ka to ka bikar biang long ka to don nilip ni hang Hasuan mangke niyang angkar bi tum bani ni hangkar bi pono ni rep makar biang long pe nang tan ke do kar bi on sita ili tum mang ipinding ilam pen ijutang pen adharom te si pachikup thek nei pu bang ni tum mang ke hem phua dhorom pu bang ni tum ke chok pon pu pu si bang ke kaduk bi ke tong atam ki paisa pen lam riding pon del Karbi Anglong pen dim house so ahem prek a perman article 244A autonomous state Indian constitution so long ketok pon dak aphudak sami hem prek chlong bek nang jipu ke mang pen si kedam tang kre sir kebra throk ner kebra throk aningkan aruni phai kre throk si ani si autonomous state demand committee thiek pen ASDC sami mahanapat hek pon lo ASDC mahanapat hek pon det pen mangki Karbi Anglong pen dim house so hem prek a perman sami air set prung sepen nang ti song pom lo nang ti song pom bang bom si kedam tang kre sir kebra Sok sir kebra phone incant ahut pangki ASDC atum pen smi sorkar atum pen MOS chitok pen si Carbon Thomas Council along pen smi thongkep department smi wan pilu lason si ASDC mahanga thek ani smi nang talon pon bang bom si peneng surine inkoira sok ani kan hut bangki engdeng plikebra isi ASDC mahanga thek ani smi arun phai khre trok si ani dipu langkung habe memorial tan holong si alira lon pen talon pon lo Adabapor malom ASDC 3P amaipu suna sing terang arideng pensi ASDC lama semi ingthur ponlo laso aphidepen radamai pi ini pon tusi ASDC 3P amaipu suna sing terang pensi mai chephem pu pon along konchun bang abarim sian jotson be pensi alhi tamphan pachini ponlo alhi aman pen kachitong dun man kedu karbi richu long sing rong hang lumbajong MSc juni timung lapen ASDC long klembang phubang pitum pen cheng lapen ASDC phaning thiara tum chetong dun Hemprek a perman ASDC atum ningkan plikepan nang ti songbong bang bomlo la songbong pen ASDC karbiara tum jakong avichet pu sami ASDC atum department thongkep an bangke chitok pansi wan longlo bonta lake hemprek a phanle ka chitok kali hemprek a perman lapan su se ke chong pang tang pon thuji phan pusi hemprek klong bek chi phan pusi ASDC atum jakong chi pherang ponlo labangso hemprek a perman ka chong long sami ASDC, KSA, KNC atum along chip ogdun ning hang hepu voi fis tami Forum for Hill Autonomous State Movement James Hansepen ke Japon along chip ogdun ra Karbi Anglong hemprek aphraman chi songpon rapenang pusi ASDC 3P konchun bang abarim CM jotchong bipen ning Japon bang se un e pusatap ahut pen ge aja kong wedet ja kong bichet kong sechet pusatap ingkan pike bang bong se song lo en la so Keceng ke cisong ning kan sir kepen amasip ala council lo sabsup kule punang ja kong nang pe bat po bangkep lu che toklo sta la ke autonomous state kali la ke 30 department pusita council phansa ja kong pe bat chorpot state kali de posip kadu ge ja kong dak nang piun e tapena song thak tangka bang tak hima state tum ke long teng pen dak long le delo a central pe nang lu post state phansi state sor the ning reng mereng no ta ka posang lu chom diti la ma se karbi areng lok ki putika ngason backward tribe pu backward area o bang se non dala so amen bang se chom dun lo bom lo la so posi mane non nali tum Ruterons akehai ex chairman lo council lo pura kiling sanghu kenceng lo ladak nitu bangke longwek nai ate bharat kacharia ron allu long sikit tok angalam tepena pot bharat a government da India government la implement medet ke un elu jong sik hang pamelu pute hala bangso ning tepen se non ningkan pikap ke chokonda du bom Pini ja semet dak kito hang bang ke chief guest pugada ka CM ka hai lo MLA lo non ke to ni lo lang lige alang tum pen alang li penceng lok se MLA bang khoda du nai usini tum ke hang
na parabang karbiri cho pen chenglo honggothon kapre ka party tum PCS pen chenglo lahaya asong songja sarpu du manse johang lo sita men hang song mal tu bang state pen program nang thik de pomasi CEM la pen MLA tumge bang ne delo tumge hala MLA segment wise hai ine meeting du nai putang rally du nai putang ga state alam benak state committee alam benak lo la tumta khili du no dak lo ma bang ne delo jano se tap alang tuma representative adunlar nang ke toilo alang tum pima ninga ma thalam dak paje than nakang lo kai zone timu tak lumba jong ai mesia ang sina ke toidu ang liwang erlo ning yete kang alo dam lo la hello ja semela la alam the bang pen pini bang ke rang prang ason ku simple foundation de pule tum ki bitot kailo che song ye phang ka che tharang aso bang se hawar tinalong se ta ke japon tu takar biang long lo ha haplong penan bang kita ya disi ke jatu ma pansini tum halo pen sarkar nang tok pitang lo jaga bang ka asam government kachariya warar lo si autonomous state ke salamji kolamji ala constitution long ta du konglo pose asam government pen kroni asam government pen ke kroyas lo alang le tuning chingwai ho July 11 hoda chief minister ma sipulo aputi ulu objection ulu busang pulo autonomous state assam ulu ke sengi fan objection ulu nona bangge kono ji tok tulo autonomous state program tang July 11 puta mention lo la pelaso ateng pen logical progression aron ateng pen progress kapetang ya fan bang sip la solu ke nang chitok kecicak lu bang nang citok lu apen atumi dikta nili ningji lo presalong itu pinia meeting phandu yi polong ta te Karbilo Charlie song HDP branch atumpen spatirpi ponsi arun phai crate roxy ani mirajing committee holasai hemalong engdeng kyap lapan engdeng kri hini pasalang yin dunutum phan karju pon mensing timung lapan ki long kri teron pensi mai ke phat alam thi klardak pen than pa jermi pon lapela bangso malong ali himan pen gachitong dun philips teron a chairman food and civil supply martina rong pp lot hanbang songbe kata konchun bang roson teron chairman education bogajan block chandra timung HDP lems a chairman sundaram singnar bogajan vdc a chairman desoi teron KSACC chunbang sekhar timung radasai klemang thu raju engleng bogajan district KSA maipu pen chenglok kaprek prek man pengedu ethik iding bunda chitong dun bensi engdeng kyap lapan engdeng krini asalang karcho panamai mesen pen pachun pon bokajan pen rajipson rongpi karbi long re berta nitu aprang KSA ke kami karcho papanupon sita lasom ta api ko sina chitong dun si lam nakad dun mata soma francis pare ponji laso lam nakad dun ko ke thengong ke pinna bini abang ke dan ate dungong ma ke dingarong pik Nasi apalo, dia laso, nadapen, osumartu, mate dan dipastu, nadai nakum, non kicaykan semata ponangku. Nakulo nante, nade mohedun same career guidance pada same nakam pokok. Latu nade non metric ke pass, mate higher secondary pass. Metric ke pass tu kalau nante nade Astrin kopiah Astrin ke Anima. Nalo to also marto kopiah talen ma api ko dun lang ko na ko chingwai sa na ko. Pini abir takik an sikyang ton paniglo si tumi thangmi kardom.